Durant la formation, les deux centres d'instruction de Mabanda ont été honorés d'accueillir dans ces enceintes le président de la République du Burundi et commandant en chef de la force de défense nationale du Burundi, général-major Evariste Ndayishimiye. ngo muri Afrika y'Iburasirazuba hari ibihugu bibiri byonyine ngo bino bihugu bibiri byo muri Afrika y'Iburasirazuba ngo nibyo bihugu bibiri bitinyitse cyane mu bigendanye n'ibya gisirikare uko wagerageza gukinisha abasirikare bo muri iki gihugu ngo byakugora cyane. Ibyo bihugu nta bindi n'u Rwanda n'igise n'igihugu cy'u Burundi. Ibihugu bibiri ngo bisa nkaho bifite amateka ajya gusa mu kuntu ngo ni imwe mu bihugu bidasanzwe ku mugabane wa Afrika byagera muri Afrika y'Iburasirazuba bwo bigahinduka ibindi ngo bino bihugu bibiri ko wagerageza gukinisha abasirikare babo cyangwa ko wagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo usenye igihugu cyabo ubwo ngibyo bagukorera bari ibintu bidasanzwe. Yego ngo ni ibisanzwe ko abasirikare baba bafite umutima wo gukunda ibihugu byabo ngo gusa bigeze ku gisirikare cy'u Burundi bwo bihinduka ibindi. Abarundi kugeza amagingo anga bayobowe na President Evariste Ndayishimiye baza ku rutonde rwa mbere nk'abantu bakunda igihugu cyabo. Uzarebe rimwe na rimwe iyo hari umuntu ugerageje kuvuga nabi President w'igihugu cy'u Burundi yaba ari umunyarwanda cyangwa undi muntu ugiye utandukanye, Abarundi barazamuka bakajya ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye maze bakavuga ibyo ari byo byose biboneye bitewe n'uko ngo batifuza umuntu n'umwe wagira nabe President w'igihugu cyabo. Abandi bakavuga ko kino gihugu ari kimwe mu bihugu byiza. Yego nibyo, igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyiza gifite ubwiza budasanzwe, gusa iyo bigeze ku basirikare babo bwo bihinduka ibindi. Reka kuri uyu munsi twigarukire ku mbaraga zidasanzwe z'abasirikare b'Abarundi, abasirikare bitoje ngo abasirikare bafite imbaraga zidasanzwe bitewe n'uko ngo bafite imyitozo idasanzwe. Ni igihugu kidakunda kuvugwa hirya no hino mu itangazamakuru muri Afurika y'Iburasirazuba, gusa iyo bigeze mu gisirikare cy'Abarundi bwo bihinduka ibindi. Nge tujye kubana uyu munsi mu mateka adasanzwe y'igisirikare cy'u Burundi, buryo kino gisirikare kidasanzwe, aho turi buze gusanga turi buze kumenya byinshi ku bijyanye n'igisirikare cy'u Burundi kuva kino gihugu cy'u Burundi cyabona ubwigenge kugeza amagingo angahe n'ibikorwa bitandukanye byagiye bikorwa n'abasirikare b'Abarundi mu buryo budasanzwe. Kuri uyu munsi tuye kwimbika cyane mu gisirikare cy'u Burundi, tumenye byinshi ku bijyanye n'Abarundi ndetse n'Abarundikazi baba muri iki gisirikare, ibikorwa bakora byo gucunga umutekano, imyitozo idasanzwe y'abasirikare baba bafite, icyo bakorera umuntu wari we wese wagerageza kuza kuvogera igihugu cyabo. Uwa mbere idarapo ry'u Burundi, uwa mbere ashitse aho bari bamuteguriye ngaha hagati na hagati mu kibuga cha stade Ingoma y'intara ya Gitega. Abandi hejuru ndabona kandi yagisomoshera batora igitigiri none ka mon general uyo ivyatsi uyashize ubwa mbere ko yanyarutse bamuhaye umutaka unyaruka cyane cyane n'ubuhinga bwinshi n'ubuhinga barazi nyine babigenza kugira ngo bashikire rimwe hagarara ka frena kugira baravugana bari mu kirere. Yego wa kabiri ahubwo baziye rimwe batatu menga baziye rimwe oya aho ntibashikira rimwe ajya bariko baravuga wa kabiri yangara umutaka baje babiri wa kabiri bashitse neza cyane. Hari abandi benshi hejuru, hari abandi benshi ntushobora guharura hejuru. Ndabona ugiye ku kirimba cyane n'icubahiro mukuru w'igihugu hariya ariko arakizura ama-objectif ni menshi yariko arakizura ndagira bamutumye ko kirimba yariko arakizura gukurikirana hose
gukurikirana hose gukurikirana hose akaba nawe nyene ashitse nk'abandi basirikare bo ku isi yose n'ubundi baba biteguye guhangana no gukora ibikorwa byose byatuma basubiza inyuma buri muntu wese wifuza kuza kubasubiza inyuma. Gusa bigeze ngo ku Barundi bwo batanga urugero rwiza ku bindi bihugu byose ku isi. Si ibyo gusa kandi kino gihugu cy'u Burundi kiza mu bihugu byiza biri ku mugabane wa Afurika, cyane cyane muri Afurika y'Iburasirazuba, kikaba ari igihugu cya mbere. Si ibyo gusa ahubwo twibuke neza ko kino gihugu birenze n'iby'igisirikare ari igihugu kizwi abakobwa beza b'uburanga buhambaye. Reka rero twimbike kuva kino gihugu cyabona ubwigenge, ni ukuvuga kuva mu mwaka w'1962 kugeza mu mwaka w'1993. Igihugu ngo cyagiye kigaragara mu mbaraga z'ibya gisirikare mu buryo budasanzwe. Ni igihugu cyakoze ishoka byose kugira ngo kiyubake kandi kiyubake mu buryo budasanzwe. Mu myaka y'ubutegetsi bw'abami ingabo zagiye zifashishwa mu gucunga ndetse no kugarura amahoro imbere mu gihugu, ariko kenshi zikagira zifatwa mu butegetsi budasanzwe ndetse no mu kuzanira ibikorwa by'iterambere mu buryo budasanzwe. Ingabo z'icyo gihugu cy'u Burundi kuva na kera cyose, ni kuva mu mwaka w'1962 kugeza mu yindi myaka igiye itandukanye, zagiye zigaragaza imbaraga, umuvumba mwinshi mu gukora ibikorwa byo kurinda igihugu ndetse no kukitangira. Intambara y'imbere mu gihugu yabaye mu mwaka w'1993 mu mwaka wa 2005 yagaragaje neza uburyo kino gisirikare cy'u Burundi gifite imbaraga zidasanzwe mu buryo bwo kurinda umutekano w'iki gihugu. Nubwo bivuga neza ko muri iki gihugu habayemo intambara y'amoko agiye atandukanye ndetse n'amacakubiri, gusa ntabwo byigeze biba bibi nko mu bindi bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika. Burundi bwanyuze mu ntambara zishingiye ku macakubiri y'amoko, aho igisirikare cyahindutse igikoresho cy'ingufu, ndetse bamwe mu basirikare bafatwaga nk'abayobozi b'ingabo mu bikorwa byo gushasha ndetse no gushira ubutegetsi bwa nyabwo. Abangaba bagaragaje ubukorwa budasanzwe mu kuzamura igisirikare cyabo mu buryo budasanzwe. Kuva mu mwaka wa 2005 rero ubwo iyi ntambara yasaga nk'ayihoshotse, kugeza ubu haje amasezerano y'amahoro. Mu mwaka wa 2005 igisirikare cyahinduriwe kugira ngo giharanire igihugu gifite ubwiza kandi igihugu kidasanzwe mu bikorwa by'umutekano, gukumira imitwe y'iterabwoba ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Zamagingo angahe ni bamwe mu bantu bazwi ko badakinishwa mu bikorwa byari byo byose byo mu bikorwa by'ubwirinzi mudasanzwe. Ndetse Abarundi ni bamwe mu bantu bafite ingabo nyinshi zidasanzwe. Abasirikare basanzwe barenga 30 bahawe amahugurwa y'ibanze mu ntwaro ndetse no kurinda igihugu mu buryo budasanzwe. Aba kandi bafite abasirikare b'inzobere aribo bitwa Special Forces barenga 2,000 ndetse kugeza no ku 3,000 batozwa gukora ibikorwa byihariye mu mirimo yo kurwanya imitwe y'iterabwoba, kurinda abanyabyaha bafite intwaro no gukora ubutumwa mpuzamahanga mu buryo bwo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi. Aba kandi ngo bahora biteguye guhangana na buri muntu wese yiteguye kuvogera igihugu cy'u Burundi uko byagenda ko ariko kose. Mu gihugu cy'u Burundi kandi harimo abasirikare b'amashami yihariye. Hari abasirikare bashinzwe intwaro z'ubutaka, ikirere n'amazi, ndetse n'abasirikare babungabunga amahoro hirya no hino, ndetse n'abasirikare bakora mu itumanaho. Mbere yuko dukomeza buri kimwe cyose, reka duhere ku basirikare basanzwe ari mu gihugu cy'u Burundi. Ese kino gihugu cy'u Burundi gifite abasirikare basanzwe n'abasirikare ba imyitozo imeze gute? Ese nibyo koko kino gihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bihugu bifite ibisirikare bidasanzwe? Ese kino gihugu cy'u Burundi gitandukaniye n'ibindi bihugu byose byo ku mugabane wa Afurika? Nakubwiye ko uyu munsi tugiye kwiga kuri byinshi kugenda n'igisirikare cy'u Burundi, aho tugiye kumenya byinshi kugenda n'amateka y'iki gisirikare, ingabo ziri muri Special Forces ndetse n'abasirikare basanzwe, abasirikare bo ku butaka, abasirikare bo ku mazi ndetse n'abasirikare bo mu kirere. Abangango bakaba barahaye imyitozo idasanzwe n'abandi basirikare bagiye batandukanye. Kuri uyu munsi kandi turagaruka no ku butumwa bw'amahoro bino gisirikare cy'u Burundi kijya kijyamo, franga igihugu cy'u Burundi kinjiriza mu kujya gukora ibikorwa bigiye bitandukanye byo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi hagiye hatandukanye. Mu mateka y'isi, ingabo z'u Burundi zifite amateka akomeye cyane yagiye ahinduka bitewe n'ibihe igihugu cyanyuzemo. Nyuma y'ubwigenge bw'igihugu cy'u Burundi, no kuvuga mu mwaka w'1962, ingabo zasabwe kubungabunga umutekano w'igihugu, ariko kubera ibibazo by'ubutegetsi bw'amacakubiri y'amoko, igisirikare cyagiye gihinduka igikoresho cy'ubutegetsi mu buryo budasanzwe. Mu myaka ya vuba u Burundi bwahinduye igisirikare cyabo kikaba kiza mu buryo budasanzwe, ndetse kugeza amagingo angahe kikaba kiza ku ruhande rw'abasirikare badasanzwe ku mugabane wa Afurika. Aba ni bamwe mu basirikare baje gucunga umutekano ndetse no kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi hagiye hatandukanye. Aba kandi bagiye bahabwa imyitozo idasanzwe ndetse bakora n'ibikorwa byose bigiye bitandukanye. Abarundi rero bahisemo kugira ingabo ziri mu byiciro byinshi bigiye bitandukanye. Nk'uko twabibonye, hari abitwa Special Forces, abasirikare bafite imyitozo idasanzwe kandi bahamagariwe gukora buri gikorwa cyose kugira ngo barinde igihugu. Si ibyo gusa kandi abangaba bafite abasirikare barwanira mu mazi, mu kirere ndetse no ku butaka. Reka duhere ku basirikare barwanira ku butaka.
abasirikare barwanira ku butaka abari mu gice cy'abasirikare barwanira ku butaka iki nico gice gifite ingabo nyinshi kurusha ibindi bice byose biri mu gihugu cy'u Burundi bitewe nuko abangaba ngo bakoreshwa mu kubungabunga amahoro hirya no hino muri iki gihugu cy'u Burundi no gukumira imitwe y'iterabwoba ikomeje kuzamuka hirya no hino ku isi abangaba ngo bayikumira bitaraba hari abasirikare basanzwe abantu basanzwe bitozwa kurinda igihugu abasirikare barwanira ku butaka ni babandi bashobora kuba bajya gutabara aho bibaye ngombwa babandi bakora ibishoboka byose kugira ngo baharanire amahoro mu gihugu cy'u Burundi babandi barinda imipaka igiye itandukanye barinda abaperezida ndetse n'abarinda inzu zidasanzwe mu gihugu cy'u Burundi bano basirikare ngo bakora ibishoboka byose kugira ngo bubake Burundi neza kandi babuhindura amateka ni n'abasirikare b'inzobere mu kuba barasa buri muntu wese witeguye kuba yaza ngo asubize inyuma igihugu cy'u Burundi aba nk'ibyo bidahagije bakora ibindi bikorwa bitandukanye harimo nko kugarura iterambere mu gihugu cy'u Burundi ndetse no kubaka igihugu cy'u Burundi kuremamo icyizere abaturage n'ibindi bikorwa bidasanzwe aba rero ngo bahawe imyitozo idasanzwe n'imwe mu bihugu bikomeye cyane ku isi harimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel abangaba ngo ni bamwe mu bantu bitoje kurinda igihugu cyabo ndetse no kugipfira iyo bibaye ngombwa aba kandi ngo uramutse ugerageje kuvogera igihugu cy'u Burundi abasirikare barwanira ku butaka ubwabo bakurasa utaragera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi uramutse ugerageje no kuvogera ikirere cy'iki gihugu kabarwanira mu kirere nako niko bimeze uramutse ugerageje kuvogera imigezi ndetse n'inyanja ziba muri iki gihugu cy'u Burundi ngabarwanira mu mazi nabwo niko bameze abasirikare barwanira ku butaka baba bafite inshingano zo kurinda imipaka yose igiye itandukanye ari ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi hose aho usanga ku mipaka igiye itandukanye y'iki gihugu cy'u Burundi ihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bikomeye cyane nka Kongo haba hari bano basirikare b'abarundi bakora ibishoboka byose kugira ngo barinde imbibi z'igihugu cyabo cyane cyane bano basirikare barwanira ku butaka abangaba kandi ngo yugerageje gutera kino gihugu cy'u Burundi bo bagutera mbere bite n'ubunararibonye baba bafite mu kurwanya abanzi ngo kuba wabatsinda byagorana cyane ibyo gusa kandi cyane ko abangaba ngo bafatanya n'abandi basirikare barwanira mu kirere iyo ugerageje kuvogera ikirere cy'igihugu cy'u Burundi bano basirikare barwanira mu kirere cy'igihugu cy'u Burundi bakora ibishoboka byose bakakurwanya wowe utaragerageza kubarwanya ngabangaba kandi babiteguye gukora buri kimwe cyose kugira ngo bakurwanye abasirikare barwanira mu kirere bo mu gihugu cy'u Burundi bitwa Burundi Air Force abangaba bazwiho kuba bazi byinshi ku bigendanye no kurinda ikirere cy'igihugu cy'u Burundi izi ngabo kandi ziri muri iki gice kirwanira mu kirere zigizwe n'indege n'utundi tuntu tugiye dutandukanye aho abangaba ngo baba bazi gukora buri gikorwa cyose gukoresha za drone zigiye zitandukanye mu kurinda umutekano w'iki gihugu cy'u Burundi nubwo zifite indege nyinshi zifatwa nk'izimwe mu ngabo zidasanzwe ku mugabane wa Afurika aba bakora ibishoboka byose kugira ngo barinde kino gihugu mu bigendanye n'ikirere cyabo abangaba kandi ngo niyo bibaye ngombwa ko kino gihugu kisanga mu ntambara n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye bano basirikare mu kirere bakora ibishoboka byose maze bakarwana n'abandi bantu batandukanye babifuza kuvogera kino gihugu cy'u Burundi aba kandi ngo ntibaguhereza iyo uramutse ugerageje kugaragara nk'umugambanyi w'iki gihugu kuko bagwana by'intangarugero si ibyo gusa kandi kino gihugu cy'u Burundi gifite ingabo zirwanira mu mazi bamwe mu basirikare badasanzwe mu gihugu cy'u Burundi barinda ikiyaga cya Tanganyika abangaba bakora ibishoboka byose kugira ngo barinde kino kiyaga mu buryo budasanzwe aba kandi bakaba ari namwe mu bantu bakora ibishoboka byose kugira ngo barinde inkengero z'iki kiyaga aho binavugwa neza ko ugerageje kuvogera kino gihugu cy'u Burundi unyuze mu kiyaga cya Tanganyika birangira bibaye nabi ko bano bantu babiteguye kuba bagusubiza inyuma mu buryo bwari bwo bwose sibyo gusa kandi kino gihugu cy'u Burundi gifite polisi y'igihugu ikora mu bikorwa bigiye bitandukanye se no kurwanya imitwe y'iterabwoba ubundi bavuga neza ko kino gihugu cy'u Burundi ari kimwe mu gihugu gifite abasirikare bavuga rumwe ndetse bonga rumwe bakora ibikorwa byose babanje kubitekerezaho hari umubare ntarengwa w'abasirikare baba mu gihugu cy'u Burundi ubundi mu buryo busanzwe abasirikare basanzwe bose hamwe ni 30,000 gusa muri abangaba haba harimo abasirikare b'inzobere barenga 2,000 n'abandi bafite ubushobozi bwo gukora ibikorwa byiri hejuru bihanitse mu gucunga umutekano hari ibikoresho by'intwaro bikomeye cyane bikoreshwa muri iki gihugu cy'u Burundi harimo nk'ibisasu bya kirimbuzi n'utundi dukoresho tw'intambara dutoya aho bigaragara neza ko iramutse ugerageje kuvogera kino gihugu ngo bashobora kugusubiza inyuma utarahagera inshingano nyinshi zikomeye cyane zo muri iki gisirikare cy'u Burundi kigaragaza neza ko kino gisirikare nk'igisirikare cy'uhora cyifuza gutera imbere uko byagenda ko ariko kose igisirikare cy'u Burundi gifite inshingano nyamukuru zo kurinda ndetse no gucunga umutekano w'imbere mu gihugu kugenzura no kwirindira imbere mu gihugu ndetse no kurinda buri muntu wese wo muri iki gihugu ndetse ngabanga bafite inshingano zo kuba barwanya ibitero by'iterabwoba bigiye bitandukanye ndetse ngabanga bashobora no kuba basubiza inyuma buri muntu wese wifuza kubasubiza inyuma hari no gutanga umutekano imbere mu gihugu hari n'ibindi bikorwa bikomeye cyane bikorwa n'abasirikare b'u Burundi kwitabira ubutumwa bw'amahoro hirya no hino ku isi mu karere k'ibiyaga bigari ingabo z'u Burundi zimaze igihe zifatwa n'ishami rya ONU
mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu byo ku burasirazuba bwa Afurika. Abangaba bakaba bazwiho kuba ari abahanga mu bikorwa bakora byose bya buri munsi ndetse no gutabara aho bibaye ngombwa. Hari ugutanga amahugurwa mu bya gisirikare by'ingabo mu buryo budasanzwe. Abangaba kandi ngo buri muntu wese wo muri iki gihugu yubaha abasirikare babo mu buryo butandukanye. Hari uruhare rw'igisirikare rw'u Burundi mu iterambere ry'iki gihugu, aho benshi batekereza ko ngo kino gihugu kigizwe kenshi na kenshi n'igisirikare. Hari ubushobozi bwo gukumira ibibazo by'umutekano bituma igihugu girushaho gutera imbere umunsi ku munsi uko bwije no ko bukeye. Hari ugutanga amahugurwa ku basirikare bifashisha mu gutegura abakiri bato bifuza kujya mu gisirikare cy'u Burundi. Hari uguha ingabo z'igihugu cy'u Burundi uruhare mu butumwa bw'amahoro hirya no hino ku isi. Hari imbaraga zikomeye cyane kino gisirikare cy'u Burundi gifite mu karere ka Afurika. Nubwo Burundi ari igihugu gifite ubuso butoya n'ubukungu buringaniye, gusa igisirikare cyawo gifite ubushobozi bwo kwitabira intambara ntoya, ubutumwa bw'amahoro n'ibikorwa byihariye byo kurinda abaturage. Ingabo z'u Burundi zifatwa nk'izizewe mu gutanga umutekano mu karere k'ibiyaga bigari ku mugabane wa Afurika y'Iburasirazuba, cyane cyane mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho hakenewe amahoro kugeza amagingo y'angaya. Hari inyungu zikomeye cyane cy'igisirikare cy'u Burundi kizana kuri iki gihugu. Ku gihugu, igisirikare cy'u Burundi gifashishwa mu kurinda imbibi ndetse no kurinda igihugu, kukizanira umutekano ndetse no kurinda abaturage bawo, kwerekana ubushobozi bwo gufatanya n'ibindi bihugu mu bikorwa byo kugarura amahoro hirya no hino ku isi. Ku musirikare muri rusange bahabwa amahugurwa yihariye ndetse bakanahembwa amafaranga ashobora kuba yabafasha gutunga imiryango yabo. Ku musirikare mu gihugu cy'u Burundi we ni ikintu cyubashwe cyane mu buryo budasanzwe. Kwiyumvisha uburyo cy'abasirikare b'Abarundi ari bamwe mu bantu badasanzwe, abantu benshi ntibashobora kubyiyumvisha bitewe n'uko ngo abantu basirikare badakunda kugaragara hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Gusa nanone ngo ni abasirikare b'abahanga bakora ibyo bazi kandi bakora ishoboka byose kugira ngo bagarure amahoro hirya no hino ku mugabane wa Afurika ndetse no muri Afurika y'Iburasirazuba. Igisirikare cy'u Burundi rero ni kimwe mu bigize imbaraga z'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Nubwo gifite imbogamizi zishingiye ku bukungu n'ubuso butoya, cyagiye gishira imbere imbaraga mu guhura n'abandi basirikare, gukoresha neza intwaro nkeya bafite ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo barinde igihugu cyabo ndetse bakajya no mu butumwa bw'amahoro hirya no hino kubungabunga amahoro mu buryo bugiye butandukanye. Ibi bituma Burundi bufatwa nk'igihugu gifite ingabo zizewe kandi zifite imbaraga zidasanzwe mu buryo bugiye butandukanye. Ingabo zizewe kandi zifite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo by'umutekano mu karere no ku rwego mpuzamahanga. Aba ni abarinzi b'igihugu cy'u Burundi barwanira mu bice bigiye bitandukanye, aho twabonye neza ko kino gihugu cy'u Burundi gifite igisirikare cyitwa Burundi National Defense Forces BNDF. Bano mu basirikare badasanzwe ku isi yose muri rusange bakora ibikorwa byo gucunga umutekano mu buryo budasanzwe. Abangaba kandi ngo bakaba garuriye kwa barinda igihugu cyabo uko byagenda ko ariko kose. Ese wowe ni ikihe kintu kidasanzwe ubonye ku gisirikare cy'u Burundi? Dore muri comment section. Ndi twabanye ni Akiro Kanyamibwa, ikaze ku Gitabo TV Rwanda, ku isoko y'amakuru acukumbuye ndetse n'ibyegeranyo. Ahanga turi kugitumira byinshi kugenda n'iby'igisirikare kidasanzwe byo ku mugabane wa Afurika, aho tuzamenya byinshi kugenda na politiki ya Afurika, imiyoborere ya Afurika umunsi ku munsi uko bwije no ko bukeye. Igitabo TV Rwanda.